tomto špeciáli za 100, ktorý zase ukazujete sa. 100 krát 100, teda 10 krát, každý matematika je preč, že víkend. Bullseye. Máme s tým 2 mesiace? 2 mesiace. A nevadí, 2 mesiace hore dolu. Dobre, ideme na to. Tam nejaký pán. Čo by sme tak ešte mohli dať do špeciálu? Eeny, meeny, miny, mo. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if New music. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! Uh-oh. New Urvasi. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, choďte do p***y, sereme. My sa s vami lúčime, dúfam, že sa vám to páčilo. A budlíky. Pri tomto Špeciáli. A to dávaš potom, to najprv dám to, who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and Bullseye.